Ni koko twongeye kubasuhuza tubifuriza ikaze muri makuru yacu y'uno munsi. Ni amakuru tugiye kubagezaho mu buryo bugiye butandukanye, kandi nayo ni amakuru atandukanye. Ni kuri Rwanda 24 News TV wahageze wowe inshuti yacu yakadahemuka. Reka rero tukubwire yuko wowe uherereye mu bihugu by'ibiyaga bigari, wowe uherereye muri Amerika na Afrika, Aziya na Burayi na Oceania, turagusuje tuguhaye n'ikaze muri makuru yacu tugiye kwibandamo. Ni amakuru rero tuba tubabwira agezweho kandi agiye atandukanye ku bintu bigiye. Reka twitse rero tunyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugende tubabwira uko byifashe hariya ku butaka bwa Kongo. Muzi ko twitse tukababwira amakuru abagezweho cyane cyane hariya ku ntambara iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ibintu bikomeje gukomera rero kandi bikomeje kuba bibi cyane, nibyo tugiye kubavira imuzi n'imuzingo tugenda tubibabwira. Kandi subscribe, comment, share na like kugira ngo ukomeze kubana natwe. Turagushimira cyane wamaze gukanda subscribe, comment, share na like. Ibyo ngibyo ni ibintu by'inyamirwa wakoze. Reka dukomeze rero twanzika tujya mu bice bigiye bitandukanye hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo za MONUSCO ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamishijweho urufaya rw'amasasu. Uti byagenze biti? Reka tugende tubagarukira akantu ku kandi uko ibi bintu bihagaze. Ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamishweho urufaya rw'amasasu. Ibi nibyo tugiye kugenda tukugarukiraho. Ni mu gitondo cyo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 nibwo ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zagabweho igitero. Kuvuga ko rero ari igitero gikaze cyane. Iki gitero kikaba kivugwa ko cyaba cyoherejwe n'ingabo za Wazalendo. Izi Wazalendo nk'uko musanzwe mubizi zari ingabo zazishyize hamwe n'ingabo za FARDC zazifashaga ku bintu byose, ari ukurwanya ibitero bigiye bitandukanye. Basenyeraga umugozi umwe. Ese byagenze biti? Nibyo rero tugiye kugenda tugarukaho tunakubwira uko aba bantu baramutse nuko bamerewe, kubera yuko iyo ahantu hajemo kurwana nta mikino birimo iba irimo, hajemo nicyo bita urusoro. Inshuti zacu zakadasohoka rero, reka tuze tubibasesengurire 5 kuri 5, ariko tugenda tunabibabwira namwe mugenda mukurikira mwumva ibintu bimeze bite hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri inshuti zacu natwe tukaba inshuti zanyu, turabakunda cyane. Ni nayo mpamvu dufata iki gihe tukavuga tuti reka turebo uko ibintu byiriwe ahagiye hatandukanye, tukanyarukira mu bice bitandukanye. Haba hari n'imboni zacu ziba zigiye ziri ahantu hanyuranye hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo ngizo nizo tugenda dukesha amakuru menshi cyane utapfa gusanga ahantu ahariho hose. Mutwemere rero twitse gatoya tugenda tubabwira amakuru ari kuvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka rero tuze tubinjire muri ano makuru dutya, namwe mugende muyumva. Kandi subscribe, comment, share na like kugira ngo ibintu byose bijye bigenda neza. Ariko wamaze kubikora ibyo ngibyo turagushimiye. Turanashimira rero n'abashinga ntahe bari mu gihugu gituranye hariya za Bukinanyana, za Ngozi, za Gitega, ahantu hagiye tandukanye. Ni ukuvuga ngo abari mu misozi yariya mu bitare ndetse no mu Nyabinyoni, aho hose turababwira tuti tugenda tuhagera kandi tukabagerera kugira ngo tubahereze amakuru atariho ivumbi. Nibyo twiyemeje kandi nibyo tuba tugomba gukora koko, kubera yuko mwebwe muri inshuti zacu zikomeye cyane. Reka rero twitse gato tunyarukira no mu makuru nyirizina yacu uko agiye ahagaze. Nta makuru n'ubundi tugiye gukomeza twibandaho
tugenda tunayababwira, dukomeza tuyabasesengurira tubabwira uko ibintu byifashe ahangaha n'ubundi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru nk'uko yatangajwe na Radio Okapi avuga ko ibyo bitero cyagabwe ku ngabo za MONUSCO zisanzwe mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo iki gitero kikaba cyabereye hariya mu gace kitwa Marende mu birometero 7 uvuye mu mujyi wa Butembo ho kuri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi radiyo yanasobanuye ko byabaye ubwo ingabo za MONUSCO zari zerekeje mu bikorwa byo kurinda abaturage ngo badaterwa n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba rya ADF NALU bamaze igihe bica abaturage mu ntara y'Ituri no mu bice byo muri teritwari ya Beni. Inkuru ikomeye ivuga ko izi ngabo za MONUSCO zaje kugabwaho igitero na Wazalendo maze nayo irabasubiza. Byanasobanuwe ko abakomeretse ku ruhande rwa MONUSCO ko bajwe kujyana kwa muganga hariya Imavivi bakajya kuvurizwayo kubera yuko ibintu byari bimeze nabi. Ni ukuvuga ko uburasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kubamo isibaniro ry'intambara biturutse ku mitwe yitwaje imbunda irenga 200 ihakorera, hakiyongeraho n'abaturage benshi batunze intwaro harimo n'abo bitwa Wazalendo bazwiho gufatanya n'igisirikare cya leta ya Kinshasa kugira ngo barwanye umutwe witwaje intwaro w'inyeshyamba za M23, ariko ahanini bivugwa ko izi mbunda zikoreshwa na Wazalendo mu kwiba no kwica abaturage no guhungabanya umutekano w'abaturage. Ni ukuvuga ngo MONUSCO rero yaje kuba yatungurwa cyane no kuba yatewe n'abawazalendo, kandi aba Wazalendo bakaba bari ku ruhande rwa FARDC kandi ikaba ifatanyije na MONUSCO n'ubundi kugira ngo babone uko bahashya ingabo z'igisirikare cya M23. Ibi ngibi byabaye urujejo ubwo iki gitero cyaje kuba cyakomeretsa bamwe mu ngabo za MONUSCO. Ibintu bitagenze neza kandi ku mpande zombi byakomejwe kwibazwaho binagenda bigarukwaho. MONUSCO rero nk'uko mubizi yagiye yihanangiriza ikagenda yihanangiriza Wazalendo, kandi si MONUSCO yonyine, ni abantu bagiye batandukanye cyangwa abifitiye ububasha n'abategetsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamye bihanangiriza Wazalendo kugenda bafite intwaro kuko bashyuha mu mutwe cyane bakagenda barasagura n'ahatari ngombwa. Urumva ko ubu ngubu baba bashyize mu kaga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko MONUSCO ubwayo n'abarimu abatoza abatica bakomeye cyane bari kugenda batoza ingabo za FARDC kuzajya zimenya kwinyakura naho bidashoboka, haba mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Barimo barigishwa ibintu bikomeye cyane n'aba basirikare ba MONUSCO. None urumva ko aba Wazalendo baje kuba babitoba bakaba babarasheho kandi bibatunguye cyane. Hakaba hari bamwe mu basirikare ba MONUSCO bajyanywe kwa muganga kuko bakomeretse bikomeye
cyane. Aya makuru rero n'ayandi reka dukomeze tuyabasesengurira, ni ukuvuga ngo tugenda tubabwira incamake z'ingingo tugiye kwibandaho, ariko tuba dufite amakuru menshi cyane tuba turi bugende tubagezaho hagati hariya. Niyo mpamvu rero tukubwira ati kanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ujye ugenda ukurikirana aya makuru 5 kuri 5 uko tuba tugenda tuyabagezaho. Mutwemerero nshuti zacu zakadasohoka uyu munsi tuyahumuriza aha ngaha tubabwira ko isango y'isaha n'amakuru yacu dukomeza kugenda tohoza ari nako tuyabagezaho, tubabwira ko amakuru yacu akagaruka cacaho. Imana ibagirira neza.